Ovo je od akcije Šarca. Vidi Stiba. Nisam je ništa šljala. Ovo je u Australiji odem. To je bola da se ne vidi da su mu se oči porosle. Malo mu stipa nešto. Slušajte vi sami najbolje. Ovo je Katićeva kuća, pokojnog Ikanovića. Ivana ravno bilo. Trebaš nas pokazati malo isto. Ja. Jel' tako mlad? Uspije. Da nas vide i Ovo su Katićevi sinovi i od Mašuna sinovi. Jeste? Da. Ne, ja ne znam je li to istina. Eto dečki, tu je bilo tu. Znaju se matere, čača. Ovo je kuća od Mirka Šarca. Mirkici. Sad ćemo u njegovu kuću. Hvalim se. Sretan Božić. Kako ste? Sretan Božić. Sretan Božić. Gdje si Antone? Gdje si Ante? Sve najbolje. Čepa stolice na Ej, Gospode moje. Sretan Božić. Kako bole su ovih prvih stvari. Ovo je kuća od Blaža Šumanovića, Blaškana. Nemojte plaša ga svaki tjedan, reprezenta baš se najbolje. Šta se naljutio? Zamalo slav. Kako je? Striko, slika. Striko, kaj zove Striko? Ima veze što slika sjeta. Bole Gaston. Ovo je kuća od pokojnog Ivana Šumanovića, koji ima kuću u Zagrebu, a ovdje mu žive mater i sestra. Ništa neće biti. Slikam svaku. Ovo je kuća od Trpimira Šarca, Trpe. Mi se ne znamo na njemački ljub. Christmas, a ovo je Matija Plava. Sjedi Ivane, sjedi. Kuća od Mare Šarac, Tovice pokojnog Mije, njeznih sinova.
Ivana Šarca, kuća pokojnog Kuki. Ajde, jebo, jedno pućemo u kuće. A vi će sad one Ivana, gledaj, vi će sada. Jel sve zapali, je? I mi smo sinovi vatramijeti, Ivan odavde ni ja. Ajde, bolje, nagladio sam. Ja utužio, more se onda, ti kažeš nemer, pa budala jedna šuti. Žao mi ga morarde, onako, dolazi mi u kuću, pa zato. Ja vidite, more ono usne bunara, pa vam ono Žao, 30 ćemo malo. pa vrti se, ovi će nemer, more ono to se. Mara, gdje ti je stričevka? U? Australiji, Di u Australiji? u Melbourne. A, možda ćete... Tvoja strina meni rodica. Aha. A, možda ćete vi tu onda. Ja hoću. Ja. Kuća od Branka Križance. Rujce, nekate, nemoj bižat. Dajde jednu stavite ovdje, tako na svijetu. Mislave, nemoj. Hvala također i tebi. Evo nam je Rušće. Ti ćeš to... Benzine. No mi auto, miro, nemoj. Mogla bi ti let sa tim autom. Bog gospodin, blagdan. Ja slušam kanta. Što ti prvi ne letiš meni se pitati. Njim je dao Branko. Aj, Sjevenci. A šta se njega što? Hvala također. Hvala također. Hvala također i tebi. Branko, Nešto bez veze, razumiješ? Hvala također. Ovo za kamermana, inače nema snimanja. Šta je tu? Ko se ovo ne nosi prazno kući? Ako ne znaš prazni i staviš plipću da misli neko da imaš Bavarije. Sad će mi dovoljno dati ložušku, šta ću mu da ja ne mogu ložušku upiti? Nesto mislim da nešto snima ovaj. Ne mogu ja. Tako ti je u nas u Madnu selu vi tokći. Po nas običaje, odmah znati, jel kako? A Bože moj. Ivane, di si Ivane? Evo me. Aha, hoćemo. Pa debo ona, šta ćeš? Ovo je Ivan Brankov sin. Ineska, dođi vamo, Ineska. Pa tako. Ovo je Brankova čer. Di je Ivana? Ivana? Evo je ovdje. Ona neće sikat. Ivana se sakrila iza stuba, ali evo je. Evo ovdje ćemo i malo kod jaslica, kod Borića. Ovo je Luka od Ivana Šarca sin. Tako. A koja je ona što se sakrila tamo iza? Ivana. A Ivana, ja. Stane. Evo je. Gdje si ti bio? Evo Ružica nam pravi kavu. Žutka i ovi, viš kako je ono što Bilo mu da jednu petaru, čača, pita. Nemamo ovdje, ne ima kotiče, ne? Evo, dođi vam, daj. Ovo je kuća od Joze Šarca, sina Marinoga.